Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6. Ini halaman ke-14. Ada Kak Alestari Ahnan di Malaysia. Silakan Kak Alestari. Ya Pak Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asik tuh, hiu Rahman, jangan hiu. Hir. Kebanyakan makan durian nih, W-nya nggak ada. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hiu, Rahmaniu. R-nya jadi hilang, cedal itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kemudian. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin ghalid. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin ghalid. Kemudian. Minju. Kemudian. Wa manja'ah. Hanya nggak dibaca. Wa manja, kecuali dua patah ya. Gitu. Jadi dia mati. Nah, itu nggak dibaca. Oh, cuman wa manja itu jelas. Jadi panjang ganti. Betul begitu. Kemudian. Musin janafah. Musin janafah. Kemudian. At-Tauratu wal Injil. At-Tauratu wal Injil. Kemudian. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Kemudian. Wataro. Wataro. Wataro kulli ummatin Kola, bukan koli, kola. Wataro kulla ummatin jasiyah. Watara kulla ummatin jasiyah. Kemudian. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kemudian. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrab. Oh ya Allah. Ulang puasa Boleh. Macam itu. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahum jasiyya. Salah. Pokok ini bagi dua aja, bagi dua. Ini agak susah nih. Oh iya Pak. Bagi dua ininya sampai mana nih? Wa nadainahu min janibit turil aiman. Sampai sini. Ya. Wa nadainahu ya Allah. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Iya. Kemudian. Dari minja ya Pak. Bagus dari situ. Min janibit turil aimani. Min janibit turil aimani wa aimani. Min janibit turil aimani. Oh.
Pendek min janibit turil aimani wa qarabna. Wa qarrabna. Wa qarrabna najiya. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Ayo ulang lagi Kak, biar mantap. Dari mana? Dari min janibit. Nah, min janibit. Min janibit. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu hujan. Ya Allah. Najiyah Kak. Najiyah ya Allah. Ulang lagi Kak. Ayo biar pinter yuk. Min janibit turil aimani wa qarrabna. Bukan. Wa qarrabnahu najiyah. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyah. Hanya pendek. Wa qarrabnahu najiyah. Ucap saya. Wa qarrabna. Wakar. Wa qarrabnahu najiyah. Coba ulang lagi dari min janibit. Ayo biar bagus. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyah. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Bagus. Kemudian min duniha. Min duniha. Inda sidratil ya Allah. Inda sidratil muntaha. Minda oh ya Allah. Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Kemudian wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Bagus. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah batin ayatul liqaumi yuqinun. Kemudian balahum mau'izatul itu tak usah. Balahum mau'idul la yajidu. Ya, diulang lagi. Balahum mau'idul ya Allah. La yajidu. Balahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Balahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Kakak kalau lagi belajar Quran, biarin ya, nanti saya belajar kalau turun gitu kan. Saya ya boleh, tapi kalau ikro ini nggak boleh ya, harus bisa di sini. Pokoknya harus bisa di sini. Jangan bisanya nanti saya mau turun, nanti biar saya ngulang lagi, jangan. Itu ikro harusnya bisa ya. Kalau Quran ya oke lah gitu kan. Nah, ya karena ini kunci dari sini insya Allah nanti ke Quran akan lebih bagus. Mungkin kemarin agak sedikit kurang mantep karena ikro 6-nya belum tamat. Nah, ya sekarang udah tamat. Jadi tidak ada cerita lagi. Paling nanti kayak gini. Kalau Lestari ikro sudah tamat.
baca Quran sudah bagus, banyak sudah hafal. Masa kalah sama Maci Ramlah usia 65, masa kalah ya gitu. Nanti jadi terpikir, oh iya saya harus mau belajar lagi. Betul. Iya, Ustaz. Insyaallah. Ya. Wa ma ilaha bukan ila wa ma li'a wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kemudian min durriyah. Iya, bagus. Adil Qarnain. Tuh ada Bu Aisyah ya, Bu Aisyah di Bengkulu yang mulai rajin gitu. Saya bilang, Bu Aisyah biar cepat pinter, datang hadir dengerin. Bu Aisyah tuh udah tamat ikronya loh. Ikronya udah tamat ikro 6, udah ke Quran. Cuman ya namanya baca kadang-kadang ada yang panjang jadi pendek. Ya biasalah, namanya juga lagi belajar. Betul. Tapi kalau sering ulang seperti ini minimal kita sudah dapat pahala dengerin. Dan dapat motivasi, kita ngulang dan ngulang terus. Masa kalau Lestari Ahnan bisa Bu Bu Aisyah ini kalau nggak salah sekarang usianya udah 66 apa 67 ya. Tapi dia masih kayak muda karena olahraga dia. Itu masih kelihatan 35 kalau nggak salah ya. Iya. Semangat. Lebih kurang Mak Ciram lah kalau 60. Iya, masih 65 ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu Bu Aisyah 65. Berarti sekarang udah lebih 65 berarti ya. 66. Udah lama 67. Juga. Udah lumayan kan kenal di sininya. Tak pernah jumpa saya di Jomlah, tak pernah dijumpa di Jomlah. Pernah ya? Enggak pernah ya? Belum pernah. Belum pernah ya. Kalau dia adanya pagi-pagi. Habis ngaji dia langsung turun terus langsung ke pasar bantu suaminya. Gitu. Makanya saya bilang, Bu, ibu boleh ngaji seperti itu. Tapi kan ngaji saya ini dari hari Senin sampai Sabtu. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Ibu boleh masuk kapanpun. Dengerin aja gitu. Kalau ibu mau ngaji malam boleh. Kalau ibu cuma mau dengerin aja juga enggak apa-apa gitu. Apa manfaatnya? Ya banyak manfaatnya. Pahala sudah jelas. Orang yang membaca Quran, mendengarkan Quran itu sama pahalanya. Gitu, tak kurang sedikit pun, gitu kan. Itu tapi dengerin Qurannya yang benar. Kalau ada Al-Quran yang salah, kemudian kita benerin dia marah, udah tinggalin. Percuma dengerin yang salah. Jadi siksa buat kita, naudzubillah. Ada tuh yang kayak gitu, merasa dirinya sudah haji, sudah hajah, sudah segala baca Qurannya salah, dibenerin malah marah. Kan saya keluaran pesantren goblok berarti kalau salah Qurannya. Kalau pesantren bener mah nggak mungkin salah baca Qurannya. Kalaupun salah dibenerin ya terima gitu. Ini nggak sok pinter. Saya pesantren loh. Ya pesantrennya cuma ngadon molor doang di pesantrennya, nggak belajar. Banyak yang pesantren molor doang, ya tidur doang. Kalau keluar pesantren budug doang, tahu budug gak? Kalau zaman dulu tuh kalau nggak pesantren tuh kaki itu korengan gitu loh. Karena apa? Zaman saya nyantrin itu mandi di situ bareng-bareng banyak gitu kan. Tidur juga kadang-kadang ya kayak gitu deh. Beda dengan santri sekarang. Santri sekarang mah enak kadang-kadang. Baju udah disetrikain, makan udah dimasakin. Makan udah disediakan. Beda. Kalau kita dulu Masya Allah jam 12 siang itu lapar perut gimana. Untung ada tukang bakso lewat. Kita bang beli bakso, beli 1 mangkok kan. Kuahnya biar banyak, kenapa? Kita makan bareng-bareng berdua bertiga. Kebetulan ada nasi ngeliwet ya, namanya apa tuh? Ngeliwet kayak gitu. Jadi makan berdua bertiga, ingat banget itu ya. Enak aja, alhamdulillah berkah aja gitu ya. Santri sekarang lain lagi dan dulu pesantren itu cuma 5.000 sebulan.
Itu pun bayar buat apa? Buat listrik katanya begitu. Masya Allah ya. Tapi 5.000 zaman dulu ya udah besar juga Pak Ustadz. Kalau 5.000 sekarang tak ada apa-apanya, bakso tak dapat. Iya, 5.000 waktu itu lumayan ya. Bener. Tapi Masya Allah Pak Kiai itu berkah aja. Santrinya banyak, ke hajinya terus. Karena memang dia menyelenggarakan haji juga. Hafal Quran beliau itu Masya Allah. Tapi sekarang sudah tiada ya. Allah maghfirlahu warhamu wa'fiwa'fan. Semoga diterima segala amal ibadahnya. Karena dia kita seperti ini ya Masya Allah. Ayo yatimah. Yatimah za maqrabah. Yatimah za maqrabah. Kemudian Miskinah za matrabah. Miskinah za matrabah. Kemudian Fa'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan gitu. Ini kan Yasin kemarin udah benar. A'anzartahum am lam tunzir. Itu mah punya Warsining sih sepet. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah ya diulang lagi. Ulang. Jangan sepet ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la am lam tunzirhum. Dirham jangan. Dirham. Sepet itu punya itu tuh buat sama orang telaten. Ya Allah. Sama-sama nih. Yuk. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Yuk. Anzartum. A-nya 2. Aang apakah? Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah begitu. Bagus ya. Jangan. Awas hati-hati. Ini punya Bu Warsining sih. Penonton. Nah hati-hati. Ya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Beliau tuh sudah pinter banget. Cuman pasti huruf mati selalu. Itu saya juga nggak paham. Tapi kemarin saya ajarin udah kayak sekarang. Nggak usah pakai lagu. Bacanya baca narasi. Lumayan tuh kemarin. Ya mudah-mudahan ada perubahan ya. Karena bacanya udah pinter. Cuman karena dia terlalu termotivasi. Cepat kadang-kadang kan. Guru vokal Siriosa. Jadi. Iya digali gitu. Jadi agak itu. Padahal Quran nggak usah begitu. Wala artikulasinya harus jelas. Nggak boleh diseriosakan gitu ya. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Banyak panjang. Panjang Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika goda. Kemudian Unzil gitu Pak. Unzil nggak pakai gitu ya. Unzil doang. Inzalatum. Kemudian. Lananzi'an gitu Pak Ustaz. Ya Allah. Lananzi'an. Ulang tuh terus lanjut. Lananzi'an. Kemudian. Ayyul ilaihi kan. Bukan. Apa Ustaz? Bukan ayu. Au akrab. Oh ya Allah. Au. Oh.
Iya kan? Au bukan ayul. Au Ayu, gelap. Au au, yul kok. ya Allah, ayul, Au gelap au. au, au, gitu bahasa. Iya. Au ko. Oh ya Au Allah. yul kok. Au yul kok. Yang mana yang betul? Ayo coba dulu. Ah, nggak Ya apa-apa. Allah. Ayo, tenang. Au ya bahasa. Au Au, yul iya. ko. Iya. Au yulqa ilaihi kanzun au takuna lahu. Au takunu lahu. Oh, Mau berhenti di situ. Kalau mau berhenti au takunu lah, boleh. gitu Ustaz. Au takuna. Mm-mm. Bisa Ustaz. Coba dulu Ya, lah balik kejap. Bismillah. ya, Au, au, eh, au, eh, ya. au lupa. Au yulko. Au yulqa ilaihi kanzun au takuna lahu jannah. Au takunu lahu. Au takunu lahu jannatu yakulu minha. Au yulqa ilaihi kanzun. Au takunu lah. Au takunu lahu jannatu yakulu minha. Coba ulang balik Kak, biar bagus Kak. Dari mana Pak Ustaz? Dari Dari auyul kok. au yulqa ilaihi Kanzun. kanzun au takunu lahu jannatu yakulu minha. Iya. Kemudian. Tanzila kitab. Tanzilul. Oh. Tanzila. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kemarin kan baru sampai 16 ya Kak, sampai sini kemarin. 18. Iya. Dulu. Dulu. Ayo, ya Kak. Udah boleh baca Pak Ustaz? Boleh. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Iya. Ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Ya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Kemudian. Min ayatin aw nunsiha. Min ayatin aw nusiha. Kemudian. Qaulan sadih. Betul tak Pak? Qaulan sadida. Qaulan sadida. Kemudian. Khamsatun sadisuhum. Khamsatun sadisuhum. Kemudian. Qutila insanu ma akfaroh. Qutilal insanu ma akfarah. Kemudian. Illa man atallahi biqulbin salim. Biqalbin, bukan biqulbin, Ya Allah. biqalbin. Ya, ulang lagi. Illa man atallaha. Illa
man idhar. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian. La yasmir rauhillahi. La yas gitu Pak. Oh yas. Ini kan ya-nya nggak ada sukunnya. La yai asu. Oh iya ya Allah. Yas. Aduh, astagfirullah. Ayo. La yai gitu. La yai asu mir rauhillah illa. Min rauhillahi il. Oh. La yai asu mir rauhillahi illa qaumul illa qaumul kafirun. Nah, bagi dua ya. La yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Coba ya bagi dua. Bagi dua Pak Ustaz. Ya. La yai'asu min rauhillahi illa bagi dua min rauhillah. Bagi dua. Oh. La yai'asu min rauhillah. Min rauhillah. Min rauhillahi illa. Min rauhillahi illa. Min rauhillahi illa. Salah. Min rauhillahi illal. Min rauhillahi illal. Mirauhillahi illa gitu. Betul. Mirauhi illahi. Mirauhillahi illal. Mirauhi illa. Bukan. Mirauhillahi illal. Mirauhi illahi. Bukan. Mirauhillah. Oh, mirauhillah gitu. Mirauhillahi. Hilnya nyamber dan panjang mad asli. Mirauhillahi illal. Oh, coba mirauhillahi illal qaumul kafirun gitu. Ya, sempat di situ ya. Ya Allah. Mirauhillahi illal. Mirauhillahi illal qaumul kafirun. Mirauhillahi illal qaumul kafirun. Coba lagi. Sekali aja. Bisa? Boleh nggak bisa nanti bisa diulang. Mirauhillahi illa gitu. Illa. Ya. Aduh ya Allah. Dari mana Pak Ustaz? Mirauhillah. Mirauhillahi illa qaumul kafirun. Nah, diulang-ulang ya. Karena ini penting. Ini ada di Quran. La yai'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Kecuali kaum kafir. Jadi kalau orang yang putus asa belajar nggak bisa-bisa terus menyerah, jangan menyerah. Belajar terus. Kasihan Jumia kalau dikit-dikit kalau susah dia stres. Jangan. Tenang aja diulang lagi. Kalau Iqra 4 belum bisa, balik lagi ke Iqra 2. Balik lagi ke Iqra 3. Kakak juga dulu begitu. Ini mah ada yang beberapa sudah Iqra 4 disuruh turun nggak mau. Ya sudah, akhirnya nggak bisa pinter gitu kan. Kita kan sebagai guru punya pengalaman. Oh ini belum mampu nih. Turunin lagi, naik, ulang lagi. Itu juga ibadah. Walaupun harus baca Iqra 1, Iqra 2 ibadah karena dalam rangka memperbagus baca Quran gitu kan. Kalau bacanya betul pun orang dengar kan sedap juga kan. Betul, sedap juga, dapat pahala juga buat orang. Tapi kalau bacanya Qurannya salah,
Orang dapat apa? Orang siksa orang, kasihan kan. Bagus ya. La yai'asu mir rauhillahi illal, agak susah memang. La yai'asu mir rauhillahi illal mir rauhi, la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ulang-ulang ya Kak, ada di Quran masalahnya ini. Terus min sya'air. Min sya'air. Min sya'air. Kemudian. Kulna idan satata. Kulna idan syatata. Kemudian. Wa yunshi'us. Napasin dulu. Kakak lihat Iqra sendiri apa lihat di sini? Tak, handphone nih Pak Ustaz. Nah, memang kurang Oh iya. Iqra Pak Ustaz gitu. Iya wis. Hebat tapi belum nggak kelihatan, dibaca aja terus ya. Jangan. Kelihatan sedikit. Sedikit. Nanti kan ada huruf di bawah barisnya nggak kelihatan. Wa yunshi'us. Wa yunshi'us sahabas-siqal. Wa yunshi'us sahabas-siqal. Kemudian. Tsumma idza sya'a ansyarah. Tsumma idza sya'a ansyarah. Kemudian. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa-nya ketinggalan. Wa min. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bagus. Kemudian tenang ya Kak ya. Ayo ini ya. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Mansura ya. Oh, mansura. Nah, ulang lagi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Shinnya mansura. Mansura. Iya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba. Kitaban yalqahu mansyura. Oh, kakak giginya udah habis ya. Mansyura. Coba bagi dua. Kitabah sampai kitabah. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabah. Kitabai. Kitaban yalqahu mansyura. Kitabai yalqahu. Coba lagi. Kitabai. Kitaban yalqahu mansyura. Hu-nya pendek. Kitabai yalqahu humang. Kitaban yalqahu mansyura. Ya, kitabai yalqahu mansyura. Kemudian. Mimma in sadid. Mimma in sadid. Masalaha min abaihim. Masalaha min abaihim. Kemudian. Yaumal yughni. Bukan yaumal. Yaumala. Yaumala, ya Allah. Hati-hati. Yaumala yughni gitu. Yaumala. Lanya matabi'i. Yaumala yughni anhum kita. Kayak Allah. Yaumala yughni anhum
kaidahum syai'an. Kaiduhum, bukan kaidahum ya. Astagfirullahaladzim. Yauma la yuqni annahum kaiduhum syai'aw walahum yansurun. Walahum yungsurun. Walahum yunsurun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw walahum yunsarun. Kemudian Ini kalau bagi dua sampai wala yusrik. yusyrik boleh, wala yusyrik. Wa ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik. Jangan buru-buru. Fal ya'mal sepet. Ayo temannya cepet nih. Temannya buat nisin. Sepet. Ayo hati-hati. Kalau kata napas cukup, boleh terus. Kalau tak cukup, boleh. Coba dulu pas. Coba. Boleh. Wa ya'mal amalan sholihan wala sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Iya. Fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian Qaulum, ini Pak Ustaz, qaulum ma'hu wa maghfiratun ma'rufu. Ya Allah. Qaulum ma'rufu nyamber. Ma'rufu. Qaulum ma'rufu. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sodaqati yatba'uha. Yat seba'uha ada. Dibagi dua aja. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khair. Bagi dua. Qaulum ma'rufu maghfiratun. Salah. Qaulum ma'rufu wa nyamber dulu ya. Idgham bi gunah. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sodaqati yatba'uha ada. Iya, bukan yad ya, yatba'uha. Yatba'uha ada. Yatba'uha. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khair. Bagi dua dulu makanya ya biar bagus. Khair sampai khair itu Pak. Sampai khair biar bagus, biar ada jeda. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khair. Iya, terus Wa maghfiratun khairum. Wa maghfiratun khairum min sodaqati yatba'u. Yat, bukan yad, yat. Yatba'uha ada. Ya Allah. Ulang lagi, iya. Dari mana Pak Ustaz? Qaulum. Dari qaulum. Iya. Qaulum ma'rufun. Ayo. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum khair gitu. Bagi dua dulu. Aduh ya Allah. Wa maghfiratun khairum min sodaqati. Min
maghfiratun khairum min ikhfa ya. Ming. Oh, ming. Hmm. Ya Allah. Iya. Kekurangan kakak cuma suka grenyem-grenyem. Nah, mana yang idhar, mana yang ikhfa harus jelas. Wa maghfiratun jelas idhar. Khairum idgham biguna. Min ikhfa. Ayo. Wa maghfiratun gitu. Wa maghfiratun. Idhar. Wa maghfiratun. Wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha ada. Iya. Ya Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair. Wa maghfiratun khairum min sadaqati ba'uha ada. Kakak ulang lagi nanti dah ulang. Wa talhim. Wa talhim mamdud. Wa talhim mamdud. Kemudian. Lahu dzurriyyatun. Ya Allah. Tong ikhfa. Lahu dzurriyyatun dha'afah. Lahu dzurriyyatun du'afa. Jangan du'afa, jangan ada hanya ya. Du'afa. Iya. Ya. Bawah itu ulang Pak. Diulang lagi. Lahu dzurriyyatun du'afa. Lahu dzurriyyatun du'afa. Ya, kemudian. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tadbira. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tadbira. Coba lagi Kak. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tadbira. Oh, tatnya agak tab. Tatsbiro ya Allah. Tats ya T-nya. TAT, tatsbiro, jangan tadbiro. Tadbiro. Nanti diulang ya kayaknya dilatih. Wa kullan darabna lahul amsal. Lahul amsal wa kullan tabbarna tatsbira. Yang bawah Kak. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masbura. Baca Qurannya nggak pakai ya, nggak boleh. Jadi maka bagi dua. Wa qala zalimuna in tattabi'un. Sampai situ dulu. Oh. Coba Ustaz. Wa qala zalimuna in tattabi'un. Bagus. In tattabi'un. In tattabi'una illa rajulan Nggak pakai ulang lagi. In tattabi'un. Ayo. In tattabi'una illa. Nggak boleh ditahan. In tattabi'una illa. Yang ditahan la-nya. In tattabi'una illa rajulan
tattabi'una illa rajulam mashura. Jadi kakak bukan hanya ngulang ke Iqra 6, tapi memang sengaja. Biasanya kakak kan kalau baca Quran sudah lancar, tapi ngegerenjem gitu loh. Iya saya mau ke Indonesia, saya mau ke rumahnya Bali. Jadi artikulasinya kurang jelas. Kurang jelas, betul. Nah, di sini kakak diawali belajar lebih jelas lagi. Nanti kakak tolong ulang-ulang lagi. Ini baru sampai halaman 17. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit ya. Karena memang Iqra 6 ini agak susah. Gitu, banyak tantangannya. Kakak ulang-ulang sampai bagus betul bacaannya. Nanti besok masuk ke halaman 18 ya. 18 sabar sedikit demi sedikit. Nanti karena Bu Aisyah juga lagi sabar. Tuh ada Titi juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.